na neyatie echiremu a na efijase police station Lance Corporal baako yi odine djuma eho Victoria ntowa nipa bonfo bi akwakokunu ato no ankasa ne kam ama asem no akwakoyare hosem weni nsema hodro bi a edi kanedi tie ene brenso yasatena siu ye de babesomu na yemfa seda ema Vitamok abatanom ye kanfo de amamo anode no de ye baako pe eno ane Vitamok champ oba no akoda no mu a eboa ne papa ye oma hodro nan na ewo adwama so ye wo Vitamok champ no ankasa regular so yamoko ho champ choco na fe champ banana wokọ adwama so ba bia na obisa wonsa ebeka bi eno achi no omezaka eba center enie abusuafo ye de wozaka eba mixture aba eboa pa wo ba ya ofichi kro wo ya ewumuo anabosa wo yefunu takeka hangover na chewa eye wozak herbal mixture malaria fever kra de tu ase kra typhoid fever wo yenchina no wayerem na wozak freedom herbal ointment nso ho no mu eye freedom ubenya kwa ho sama ho atopa yase wo de pu na ha wo no nentina propro enka bone no aba ho no wodware wi a na wo de afefa yenkwa epidank Mr. Herbal Dan Heba any connect heba yensa ebekabi anasa mumfreye 0243 214 720 and 0242 972 167 when you make who draw one maso sene ankonam mede prompt brakasie boy e babasum medi ene akosia ejiwa kodie afi ensem no nichemu eni nyansapo Abusiafo yesa samna se na yesa se de free aboabo number 2 eno da na yeda so nkoso kra de manu no mosamifo edo ada fasha ya fibia wonmu edie no eno nso bie mo mo de hye so na radio de yante asempa aboabo number 2 ena rewosem afiri wobaye enwemu kiremu a wabra manfo no bompa ye wieye na anigye gusua ekoso no akoda brante kwa bia ne mfie no yesu se wanya mfihia no dumienu ede ka ko ni dunsia so akoda ne free okotwe tuo kototo pe efa dom ni mu ma amunu mo no enipa mienu enatuo no eka wonom na enanti ya yesa ka no akiremu a abrantie baako a etuo no ebo na pantan ede ba na fono ho ano no de no yebeka ne se eni enyan Abdul Gafa Kasim abrantie no etinananom ewo ensiedo na ene wo nyansa podwumadie so na Captain Koda woni akoda ne papa ebonkomo Malam Suleiman na Mohammed na wo kire mu sani asem no esipoti de no ene se akola no ade eche enu a ye koye samla eba ye no omuku ye koye samla ba wi imam ya ku abuo ni wi na obi an akwakoku ni wi ntino imam wa wi ni wi ntino yeso so kwa ye de ye de ye wo fia ye wo sawaba nti akola no so ne ma me wo because ye bra na wo man akola no ma me ye no ye bra no wo fi ntino akola no wo ma me no ntino ifi ho akola no wo no omu kuma abuo no nti abuo no kwa de mo kuma wi a wo mo ye abuo no wo tuma ntino ye na ituka akola no na tade ho no ena wo ye se wo wi de na wakwa sana tade nta kale na wo ko sana tade ena wa sha kale fufra wa so ni sai ka wo krama me se wo fa fu yuti ma no iti na wo ko na ma me se na insai si awa so na wo wu ma me se ma me no wo haba iti tie ye no so ena ye na wo tutu no iti 4 times iti ko no ena iti ka me bano ko ka na flu enten ena sino actually ayen aji na ito ka eko ka na flu decide on my pepe everybody 14 years boy bani 14 years baby ni ya ko ya me aya de no na ya baby no ko mo fure ya baby ni ya de ntino ya ko ya fuske ne no sana yes gane mame so awakata plan nyano so no de ya so no saka mame no mame no o de fi ya polisi for ye yo ni fata abrantie no esansa abrantie on the yana ya papa for no ye wo sawaba
and akwala no wo abu ma me ho the any area papa the area was awaba but boy na wo tutu na nkasa de e ni di sasa boy no I be tina ka say ni sasa boy no ni sanity honestly ni ma no abu ha the future am the man no bu me say anya no bu kwa and no bu the fasa ya me see ankara kure anya o me na kwa fa na tramo no e dey ba in between both Akan and Longo Fono. Any wow, a moment of fact, I'm on the amount of I want to. We want to look for bar and I'm going to get the effort no one. Now, Colorado from the more again on the day, and you know, we are on the day because we are here now. I didn't know. If you are why you are the men now. I don't experience this. You know, there's something I'm going to go for trouble on the air panel. So, when I asked my name, Mata, and see the line and you have no cafe. We need a home. What would we say? We need a home. And then I'm a staff, sick and answer about the above children in food. And answer me for 2 cry at Sayare. Because I did not maybe no. In the return, I didn't know what I mean. Because I am going for some money, Bano. As I said, for the food or movie and Kino. Almost a number of big guys. So, a moment I was a film of them, and could be a Salamo, our Capatamo, Bano. So, while some mark around 1 minute more, I get some more, no more. Ewusiafo wei eya koda ya wanya finsiane dunai Abdul Gafa Kasim ya wono enu etuo kwaka na bodwe de bana pantan ya woti nananom no ne papa Malam Suleiman Muhammad ena ye ne kasa ya wo kire mu sane asem no wono so etenu na enu a edo ada kroye yi enu anu mosamifo di ye ne mu sensem de buburuja na banso ene no so ahwosem esiye esa enipa bia womso ti moto so enwemu kire se no mu na meyensa ene kwobọ mpaye ye mpaye ni muoro mbo wie ye no mutena moto se agya wo kwa kwaji omani wo bi ehun de kokoba ye moto no mote so no mu de akwhwe taxi bi mu ama amunum hon mo ade nipa baako ne ti ate afiri so baako oka won so no so aye nyame dia ama foforo ka won no ba bia woda no eni enya yie pa na yansem twani Benjamin Kusi one dance ye friend say Isaac Amwako ekasaye ema de ohun ye no osetwe ube pimo Asante achim hadi ya yantia semde ene sala ede ya mafo edi afufui na ebimu sankwan ebimu so tina unim Asante achim ya ye fe bebi banso ode ba bogu a hono ena accident no esipe na alehosema etise japa ze enuafo miensa ena wotimoto so a ofri banso ba bogu ona watimi akwa kunya sa akwanhye ya emu mienu de kanana ese ninga ne se hono careful kakrebi e wo hono mo na careful na e wo hono no ka bi asai esi hono mo ati se ka kese na ka kese na asai hono taxi bi so ayiniti hono so eko we hu se ka na asai esi hono mo eti mrantie no so ba no omo so hu se bia ka bi asai bia taxi driver no ono so betimi o tono bo arma bia ye motor no so metimi nya botre etimi gina na si visa we want somebody akwa taxi ni omo ye mrantie afanse omo sisu kakra afanse age no omo age no between 30 to 40 there me ha maninka omanya ne sa na nya se ene abofo ifidai omo ekosira omo yanko bia omo salaya omo edi omo akwakra ba omo bakra omo besina kofi na no na omo be sia sa akonhye na ba ko ka ho ni condition mu mo edi pa doctor Gaso government hospital omo refer to Confornatia mokwa kohia no empire body say omo de bakwa kuduru ho na watimi enya yaresa na sabi ya yenya nti yese o makwa kodu de ye de ni bedi akire ne ehu se bia ade chie no wanya apomdia na so onya apomdia yese onuanu mienu o makai de yese o mafiri mu ne sa ti se eya arehu yi pa ne sa wo omo no efiri
Obogu na sabi opiemu ewo Obogu zongu hanuma nipa bot papa de ese the jaho ese mene omanfo kasa yes ese obia no anya ready set so obia tie adwajo etuenu kwa makope ba bia gira ese dede eni honuma taxi there mamoti bia mu de obia ho anka na emomo enuafo miensa na mo emu bienu afri mu a mu ba ko de ni condition mu aye dimpa sabi ye de na free Asante Achem Dwaso Government Hospital yere ko konfonacho aya sabia akwa se nyame be na domna se ne ho atimi atona omunya ye mema sabepe omunya ye me se ba ko kan kwa de ni ti kwati ba ko kra ka hu ni titi na se efoni ni de ye ntimi emfa ma tifo nye de awosi egumi se everybody Abusiafo na chose enura wosamu a asie edo ada ya nanke enim se agya won mu di ne fe so asomdie so amanuoma akoyie no enkwanhia buburuja etuo namfa na enkwanhia so de enamfa enipa mienu won mafiri mu a ba kuti ate afiri so areho ade ba ko a eya sada we koso aya na yekunu eyese unse enigie ne ye bebre and senipa se oma weni jebroswa enioma edibeni hwe no ade si wa aboabo yi ede be ne be kan akwala aketo ase me tutu akowiem se ye ka se warning shot yen targetio warning shot ye tuko etuo ko wiem ena se ye tutu ko wiem a bullet no ne ade nyina no ekowiem enti se sania ba se ye chance ye begu so srawo se ebegu a ebegu kwan so anabi anu adwo na se ba begu obi apantan ne betumi eku nipa de me die si wa aboabo no so omo ka kire me se eye warning shot ne nipa ne to ya me meti ase ya me yeye nipa ne share that target the young boys ya ba ho ade ba ko ewo bi se group any me wo hwan group me wo hwan group eye more gangsters ni ye more enti anya nwanwa se apostle ni me gangster mu na mahusa apostle ye threat to me gangster enti meti tana bullet no we yara it happens na akura no wanyini yo na ye tete akura se ni mfie no abrosoa na 16 years abrosoa na 16 years na wa hwa akwada 16 years na otimi kitetuo ko hwe obi apantan ade look at this ade enipa mienu ne kan wo o mienu nyina so apantan koro ye how na lucky enough se ba kono de ne de eye kakra and on say mazi made na topete to say bi a chese ye close range say am no ti way say me bowa dem de bow nyina be wura wo say what ya say ba say ye distance a epete and so obi gina ho bia no a ebeka no and they can't tell us that so ogu warning shot chese bi on person me cover na de wa free mu ni papa no kura enkasa ye a and on a captain boy wo kire mu se tuo no to ne mpre 4 times look at this ai it warning shot wa warning shot ben ya man mpre na wo anigye na aba ye ko man mpre na bullet shots say na hwemo nso momfa moto hwewuti na akotie enti uti atie wo anigye no se ala ama wanigye se ne je wani a anigye no nsa aka na enya hwehwo na ade abre wabusia uti ate next time obey study emodi you ebusiafo ye kwa umane so na ye ne kwa me ageni mboaten na kokoto akodi enkomo afri adwira na nsemo basabasa ye kwa so abrantie kalka ye nipa binum ku nu ya nam so ma mabruti wo mugumuo eye wo ye kire nam so ma ye pa won abadwakuo se wo ye muhwehwemu no ene nanam ahemfo won matena se one more chance here. 102.9 FM. Kwame bebom. Kwame ma hey. For your modern science, Ebeka, Kwame Ajeni Mwatin, and Akokoto, Ewa Homano so, and Kwame Wadauroma, a yajina baby, maye, na yentume, and wo any encomo. Yanya Kwame Diana, yetua, and semno esum. And ya every FIO Kwame Aba. Kwame Akotie near Juma, Okoye.
akosia no that say brichia ebo e wa dwira e nyan masem na tade ntani dia to yefte atem ko to betim na ntani nsia de kutira de brichi e fa eba no entan so buso e transe wo kaka wade na so tan ko be faso na asonje aba no e wafaso e bi e se o chi abedi ko mi nsa ba sa de ko se wonya asem hwehwemu wo to asie no waye adwuma ni ye e ho sem no ko kruche no akase eri akwa wona so wo na video man pani be kanfa no waka na sampo ene no beba no ana ntene so dia to yasa ampa asuje hisia enti ne nsi e ka pei to ba na na de ni chin e wajira na nanom ahia na nanom semi so ahia asafo ene ejira mind te ko ni na wo mehia na hia wo sie na me se abredi ma bredi obenye ni nyama ne kin kwa ne sasu yebeba ejira ana ejira mind DNA ke ya kwa acho ne hwatia so me na ka bu se kwa ma diem enti ansa kura na ntenfo bi sa kra ta na ho sende babo ntino omu hia na wonu amum asunje ebo mu ampa ojanwa se ntenfo hia wonu ma wonu ade hia efu mu omu ha wonu ma omu ade hia epra yenso no omu awa ha ma omu na ne ntenfo hia na bra jobon ekoso no e chief imam ya wo egira municipality ono ejina simpie ka file bi tu ya se nanka nanko se ni kan se basa aka kidia be eni nsadan halim omo pagana fo na chow e bi si egira so no man to e gana man tani aso man penya no bechi ana afi Krobea yi afande ko ko henen na tu fo te ka di se di si no mche kra nanka ni kan se kosa na omo kan se gana fo di wa bo se ebe ntelefo etuonfo no omo so ene o medu no akasa afi omo ne dia be shi na kasa so besere sa bi dia gebere etu enkotwere die etwene na ejira zongo heat enso de kasai ne kofeni opini o de na nemu ekasa edima ejira zongo heat ebra batano kasa na wusu ni yan so chema asame baye bere ma osai dia oye ejira hin ehia wo mu ene mu kasai ene mu hia emebu no mu dinkoma na ko bi ni se sa breje agebere nenso ko yi asian na enabu ni dia ko yan kategori adefremu a won akọ ye erisa uwe bae enti bae kra no na amanfo de onse ne ke zongo yusu so se de na namu mo kai no won enti enti no wo de adese de kese pa ana ema egira hene bere ma osai go de so basere de ti ne kai ate de na fo na muntie wo de mun sa to mu sai ma omo pa ma chew se de ko ba ye yi asie na se de na obi a de jire no omo enfanche omo ya ha di kabir ejina zongo yusu ne pa mpelfo na so ebo no ana ejira hene bere ma osai video to so ni so tinkin ba o akata ye na okata no bi tiga se no ko se ni asem wa ba ye no wo da no na kra enjo ani dia so o no o me da no ko he enti ni e da ti ejira ma ya ba e kura na ni metri so de de fi e da no na ni na nchen no gana man tani tare chi o man tani abe de chi so ka no chi sanku na o tu fo se to de dia so na ni ra na kwa so on to come chi ana fe ni ya so no aye man pon ni ento cha chi into the santa ni fo na se oye ga gira mebu ni zongo tani fo so bi ti ga se sa breje o be ti ni sa eti de se asunje e we gira ya mum ye ni e o fe so sa boje ento se ni so ga ba ko mi ya no o ba tire ka asunje nko a asunje bu a o ma sa se enu no ebi anso na ejedi nka emre bi ke no mo je no o mo to aso ni e kwa kwa se o mo fo ati kuma so bu exact number se e ba ba kai o ba ya sa dia ho no o mo aya ka eni ade yo ba ya pe o tu ama mo fo mpani fo ra ho che mo bo ari na mo che ma e ta pe na ye e ke mo so abona ba so a o mo papa no ya ni sia no e ja ko so ya ke ba na de ja no a na ensense e ti e di su di e che no a no kwa le ya ni san ye no e ko le no en ko sia o tutu o ho ama do nyan kom passe e de ti o ko na de ye en so amana mo ro so yo Kwame yabeda se ene wamane e boy ni wa ko sia Kwame chan ansa na wo bekọ no nyane ntie se wone empanyifo bi ekasaye eno ko ene ye ejira ye sarki gongo ana na oda empanyifo asna pinto ono mi se bi mo de ti ene no ha obi tia ko bi mo meti osramo adie bia e be ba no yankopon fuo ni e bia die si ye no
nipa no won cry betumi asi nti wosre enye zongo mrantie nyina enkoa ejura ene ne nkura ase ne mpatam nyina mrantie obia bibisia yenya abotre odi asre die ene esre se mrantoa yenya abotre bibiba maye sore brako krono owura mpenifo so wo krono sabi bibisia mama mpenifo na asonte asa na moto Asem Beba Dabi. Nana ejura nyina titu zongofo woni ne nkonya ene ne nkurase wo mo da nanase ene ne nkonya nyina nyame hyiram abusiafo wai yakwa me ageni boate nana kokoto na mane ebo a wodi free ejura ebraye no na sabzongo ehene ena wone no ekasa yei yeko ensamfufuro mu na afijase na yedri abusiafo na yatie free wonom no enye de enura anajo posini baby a wodi ni juma e wafijase police station Lance Corporal Victoria nto wa nipa bonfie bia kwa kokuni ya e de ato no ankasa ne kem wo mu wie ya won man fa hwe amfa free ne nchen enwe mu kire mu se Madam Victoria watu ewanim ka atwi enti driver ni bi ne wahan no a brano bia no wode ne kode ne ba na enra anadwo no na wote Chevrolet private car bi mu eno ye ne car baako ya wode dijuma ne registration number eye DP 4037-G ena na wodi free asokore kobri so eba besene akọ na ewemu kire se enra numre no wobi nim de kokoba ye de omu manfo no mote ya ne se wobi awu wo mu nkonkwohwa Lance Corporal ena chese wodaka yi mu keja ya ne ti eda dashboard swing na babia no wote no aye front wope ena na wote wo driver ni bia nteke anim nipa bia nso enka ne ho ama wabra posifo ekokoduru ye no na se no mu hwe nanimu a nanimu no ehwo no masoasoa kakra na beti wonom nso moja agine wonom a wo mso se nipa bonfo bi ena ekunuo ene ne yetete akire mu a na se nipa kro no a na wo twika no bepem ne omunya hu nipa kro pote ya wodeka no ekokosi sa asokore kobiri so kwantempo no so a na sa Lance Corporal yi watimuo afre na posifo de aba e kire se won masasem no ase a wo mu yam hwehwemu na eyere so paso a nipa bonfo kodi se adwuma no aposifo ensa ebeka no na enu akro no ano arawosam ne saso bi asiye ewo Boko West mansino emu na sini baako a wono so ni djuma ewo Boko West District Hospital wono so nipa bonfo bi ekoku ne ya na wedi akronfrofo mamoyefo a wo de tuo ne nsekan ekokro no boyi ene kokodi ni se adwuma no ne din ni Ishmael Bashiru enwemu kire se enuada wono so edrada ya ena wono so kokobọ mpaye na wofiri wa pan wonde okokwaje na ni kyentie no mra na wo babesena kofie no ena okoko tia akwamukafo yi wokwan mu pe wo ya radwo so wo da na ni ape ena mko tutu de bono a ene waye nyamedia owura ni wemu kire se wanya mfinhia no aduasa baako na babia akronfrofo ne tutu de boye na se na nkwanim se obetumi enya ne nkwa adidimuo wo mutu de bo na nim tifiri ne hwere so eba na nim ano de babia sese ya asem no akwakwaya resem ofe na posifo de kira won mo hwese akronfrofo no wo nsa ebetumi aka no yeko ensamfufo mu na banyufo bu akonta de ababetu jachre se COVID-19 yade ne se de eye agensemo se nipa no mpemiensa aha nine aduanan sia 3446 ena sesi ya won monye yade ni bi ewo Ghana memu na pomdi adwumako ni kire mu a na se ne na COVID-19 yade no etie yesi busum wemu ne busum ya etwamu no na wofam kora na so nkam yese besa na wotwemienu ntamu ba bia yade na huri a akwakogina no eya ya hometesem nipa dodo won ma firi mu no akwakogina nipa no aha nwotwe ene dunso 817 ena won ma
ati nanom ewo ensie do enam so enu akra mampanyi na danko akufo do wo bokoko e kire se yade no aba atenase o ene Ghana de hye no mu nete ho na ye nhwehan ne yanhwe ye na se enuoma ginsemu a ba bia wo ma ye de nipa kora bekwa akoto me kire mpadua kora no eho bekwa atwe de amaye entia san kofa tete atempo no enhye mapa wade gu akwamre bi atwa mu se yanwore yensa ma yenhyehyem bebrebe ye hyem kora no ama yenchiachia yenya wa atu no si yesan so kofa ebeboa ye ama covid-19 yade no yatumi atuase abusuafo ha sei ena brebe makwan ama ye dinsem ni nyina asie won mo boa ye eye kwame agene mboate na nakokoto mote ne nkasa woto nkra ede abraye ena afi Benjamin Kwesi eboso wono so eboa bi ye nkonya kojo apia emu ena afi enoba afia aboajewa wono na betina obegina ye chie a obobo voices no ede ema ye yensamfo panyi yo fajo antwibu asiako Sarah Ernestina ena afi Rosemond wo munyina eboa bi menso ambetina se ankonam medin ene akosia ejiwa kodie sevredi yesorso Krobea na Yaw Asante etoso jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba